بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli lain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ruman ini dari naisab kita niyo nagbag kawiaksahan na to pangadjian bunga simpag iman. Aula-aula na tuon masi-masi kita niyo pangadjian bunga simpag iman antara sing guru Iwan sim murid. Haruman ini yatud namo na isab maun pahadarat sing kamu in ganap pangadjian nasabut pangadjian. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala tumampai pahadarat sing kamu haunu-haunu na sadya in kiabutangan salta abutan sin pagpasampay ini. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na kita niyo hamasa amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alawm sing kallam niya labi awla piyatarang katu taniw sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam hadis niya. Imbiyayta sin Rasul sallallahu alayhi wasallam ang mga sahabat niya, وَمَنْ يَئِسْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
Banglaw niya sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun paring kaniyo. Buhi abutan simmasa. Immasayan. Magsulang saling na imanusia. Hangkan sila magsulang saling na imanusia. Taikuran nila na ingkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alupon nila na ingkabayaan nila. Iwan sing kabayaan sing pagkahin nila. Apabila maun na imbihan dagbus, inbin kato, sinjunjungan alayhi salatu wassalam ang mga sahabat niya, aula-aula na ingkitan niyo hauling zaman, bang mabiyak na hatin dagbus niya ingkahalan niya, imbiyay ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam, di kita niyo patay kurun dengan Quran iban sin hadis. Alaikum bisunnati. Baugbugin niyo sadya in sunnat. Amo na imbiyata sinjunjungan tanu alayhi salatu wassalam. Yari na kita niyo mga anak po na to hamasayan. Na, ringa sabyad to. In pangadyan na to harumini. Ayat hasuratul ahjab. Hindu sin guru pamurid niya. Sifat. Siyabot si mahasut si mahatinggi hasura ini. Hangpu sifat si mga bariman. Di matangkugin atay nila. In parakala pagdunya. Di imiwog in atay nila sin parakala lingkat sin dunya pia lingkat sin tao. Ikarua, di mapinda in suara nila ring suara kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatu, di mapinda in hiwal sin pito anggaw baran nila pahiwal pataallukun nila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sifat hangpu ini riuhulan sinallahu ta'ala a'addallah yagsaddihan sila sintuhan. Mga tuan, bangin tao pagsaddihan sintao nakula prakala. Aula-aula na bang sultan ni magsaddiya hatinug niya ataw hapamarinta niya para kala dakula injumatu halawm sin hulayan. In ini mga anak po na mo Allahu Ta'ala nagsaddiya kanila. A'addallahu lahum maghfirah. Yasaddiyahan sila sinallahu Ta'ala kaampunan. Yadto impanagnaan. Ini karua siyasaddiyahan sila sinallahu Ta'ala tutungbasan. Inallahu Ta'ala wang magtungbas karayawan bukunin hang po karayawan, intong basang po karayawan. Inang po karayawan, gantian ng po karayawan, kita niyo magkahi. Adapun imahasot si mahatinggi, biyayta niya katutan niyo, wa ma jajaul ihsan illa al-ihsan. Di magtungbasin Tuhan, hakabayaan na to. Intutungbasan sinallahu Ta'ala hakabayaan niya. Dahil nga sababian mga anak po na mo, hibayta na mo, higanap na mo, pangadyan na to dumini, in biyayta, hindu singguru, pamurid hasuratul ahjab, hapal man sinallahu Ta'ala, innal muslimina wal muslimat. Sifat panagnaan. Hindu singguru pamurid, in sifat si Muslim. Muslim usog iwan Muslim babae. Unin sifat si Muslim usog iwan Muslim babae. Al-i'tisham.
pamaugbog. Mawaugbogin Muslim usog, ibang Muslim babae. Unim biyagbukan nila. Kabayaan sintuhan nila. Bukon imbiyagbukan nila. Kabayaan. Biyay ta di aung badyo malingkat, aung taumpa malingkat, aung pagpapasyalan malingkat. Bukon. Sababin, tawa masana to ini harap mari pa signal. Signal sintao hataas sin langit. Sa in signal sintuhanan, tara niya, iwan siya, di niya pagsabuton. Tuhan, sabuton na mo dominin signal. Na, sipat panagnaan, balikan na mo. Muslim usog, iwan Muslim babae. Na, unang pamaugbog si Muslim usog yan, iwan Muslim babae. Al-i'tisam billah wa bil Islam, pamaugbog. Mga anak ka po, magkarunan kita niyo pamaugbog. Sabab bago insanjata sin syaitan. Insanjata sin syaitan, bang innakarakan niya matan mu'min, matan muslim, di makaato yung syaitan. Kaya sabab yan, narimbay ta sin Rasul sallallahu sallam kato, taniw hadis. Hinagi si mga sahabat kato, pangasubuhan niyo indua ini. Karawa in mga subo ikaw, injo mawab ikaw ra. In mga subo, amo ra magjawab sin pangasubo. Kaysa pangasubo mga tuwan, asubo ha imbaran mo, sisin nagpapanjari kayo mo. Bangin jawab mo in nagpapanjari kay mo, Allah subhanahu wa ta'ala, tuod kau pakabayaan sin Tuhan. Na bangin jawab mo, in nagpapanjari kay mo ikaw, nabaya-baya mo na. Kinatuan. Sabang laong mo, in nagpapanjari ka ko, buko ni siyo-siyo, sagawa, Allah subhanahu wa ta'ala, sud kau pakabayaan sin Allah ta'ala, ay kau sumud pakabayaan mo. Hikarwa, ayaw kau manud sud pakabayaan mo, sa doon sadya kau kabayaan sin Allah ta'ala. Laong sintausung, bistara nila, ay kau manglamok-lamok, simbukon mo, tiula. Ay mula mo king intiula sing kaibanan. Doon kau ha, tiula mo, sabab di, ada kalari magkugdan. Kaya ito yung pangasubo, panagnaan. Pangasubo hikarwa, asubuhon mo isin tag dapusin langit iban lupa. Injawab mo, manjari ruwa, manjari hambu. Walillahi mulkus samawati wal ard. In tagdapo, silangit iban lupa, way tao. Bukun tao. Bukun da malaikat. Bukun da siyo-siyo. Sa lahu ma pis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Uruan na, in nagpapanjari kay mo Tuhan. In piagulaan mo langit iwan lupa, wayroon tagamulahi tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala. Halaw niya, hawa niya, kuliling niya katantan, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, harwayad to, sud kau pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Unong biyay ta sin Rasul. Hadis niya.
Al-Muslimuna, impagtagon Muslim usog, iwan Muslim babae, man salima al-Muslim, impagtagon Muslim usog babae, Muslim usog, iwan Muslim babae, suway aong kanila hikaisa. Salima, masalamat niya. In pagkahin niya Muslim, awla-awla na, min lisani, mapalihala niya, mapalano niya, in pagkahin niya Muslim, usog ibang babae, labay ring haswara niya. Uno yan. Malano. Di siya makabistara, igil iban, jangki. Yan yung sifat si Muslim. Usog iban, babae. Biyay ta sin Rasul sallallahu sallam, hadis niya. Man salima, siyusin tao, masalamat ni, mana si masalamat, di niya karausan, haatay niya, harila niya, hapito ang gautabaran niya pamangi, sa karausan niya pamarayaw siya, nakasud siya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lugay niya riha dunya, way lingog. Mig siya rin ha dunya, way ralingog. Saan yung mga tuwan? Na, min lisani wayadi, harila niya, iwan sinduain. Makusugin dila dahil sin lima. Nawang mag-arad pa, dila iwan sin lima. Imbar iman, im Muslim usug iwan babae, salamatun niya. Palihalaun niya lima niya, tudyo papagkahin niya. Palihalaun niya, in suara niya tudyo papagkahin niya, pamarayaw sadya. Masa na to ini, lingog yung majority sinula. Lingog. Yung pangasubunin, piyaglingugan. Yan ha? Unin piyaglingugan. Sinintuhan nagpara Nabi Iwan Rasul. Yung maksud sin Allah Ta'ala nagpara Nabi Iwan sin Rasul, duwara. As-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Ampa sila masanyang diha dunya sambil paadlaw akhirat. Masanyang diha dunya sambil paadlaw akhirat, insipat panagnaan. Innal muslimina wal muslimat. Sa bunal tuod. Muslim usog. Iwan si Muslim babae, a'addallah. Awun siya sadya sintuhan. Dahil nga sabab yan, di lisuanin ng marayaw. Kinatuan, makalisyonin ng marayaw. Di, habukun bar iman, lisuan. Na, yan timbiyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang paragbusunahin ng uno yan. Bang hisalin pahinang uno yan. Dua. Adabul Islam wa akhlaq. Muslim usugi ba Muslim babae maadab. Inhindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkah, kapanagnaan bukun magsambahayang, bukun magpuasa, bukun maghaji, inhindo niya magmuna-muna. Umbul hambuok, pagtuhan. Umbul hambuok, datapil sinyadto, pangagdatan. Turay ni mga tuan. Pangagdatan, kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbar iman, Muslim,
marayaw sila riya dunya. Yung pangatod nila marayaw, yung pangdungog nila marayaw, yung katan kignot kuhiwal nila marayaw, may ta di mayaw, khiyarukum fid din, khiyarukum fil Islam, sabab indayaw hapag-agama. Imbukon muslimin dayaw hapakayan, ataumpa, hasasakatan, pag ikaw tuwan, sambil pajakit, agad na. Yan. Dahil sabihan, jajakahan sintao, imalingkat badyo, imalingkat taumpa. Kaya lupahan sintao, mapuas intao mag-atod malingkat, aw nag-atod gato. Sisiyo, Allah subhanahu wa ta'ala. In bar iman, in Muslim, ti kasaid nila, na pag-atod sintao patao. Yaw nila pahigad-higad, inhaunahan, yatod nila, pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta, inallahu ta'ala, umatod ka. Kena? Na, uno'y marayaw at turun, sin Allahu ta'ala, viyayta, haipon niya. Duwara. At turunin atay iwansin inan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amal. Kisah. Ang beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat tausul ka. Pagunahan ni Abu Bakar. Si Abu Bakar bang timbangun, in iman na iwan sin iman niya, kaysa niya mabugating ka na Abu Bakar. Uy, may tayad to. Sinsali da yung sambahayang tiwan niya. Sali da, magrib, su, katanta. Sali da yung puasa tiwan niya. Yung paghaji, sali da. Yung pagjakat, sali da. May ta nakawid da isa-isa niya. Sabab, in ibadat niya pagsambahayang, kaya kay ni Hawa. Niya nahan ni Hawa. Sabab, ang biyayta niya patuhan na laong sambahayang. Bukun sa darito laong sambahayang, pag-uusin sambahayang, diyan niya, imbiyayta niya patuhan na laong sambahayang. Nauno yan, maadat. In popularity Abu Bakar, dahil nga katan, as-siddiq. In sipat niyari maguno. Di magpuputing. In linguga masa na to ini. Bata-bata. Gayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung bata-bata di magpamuting. Biyaon, putingan ng bata-bata. Gayta sin Rasul hadis, yung bata-bata di magpamuting. Yung bata, bang mamay tak bunad, bihaon puting na. Ay, ni nagindo. Hikaru ay nagindo kaniya, hiyama niya, kaina niya. Hikatoy nagindo kaniya, halawm sin society. Nakauna yung bata-bata, bang magpun-pun, magliting, magpakyaw. Bihaon magpun-pun, dunay ni. Magkita simangi. Surayan tuan. Nah. Yadto in Abu Bakar. Ingat sadya sintao, ang laong natimbangunin iman ni Abu Bakar, iwan sin iman sin umma, mabugatin kan Abu Bakar. May tatuan mi ugat, sabab in iman ni Abu Bakar, diyan niya pahinang. Unin tapil sin iman niya yan, amuna in pangaddatan. Pangaddatan patuhan, iwan pangaddatan pa pagkay. Hamasa na to ini. Sung mahinang bilusiro, in pangaddatan. Bukun maaddata ama, bukun maaddata ina, tagpurullah. Bukun maaddata taumaas. Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akrabakum minni. Askal
askalu fi midanil abd. Di mizanil abdi yawmal qiyamah, uno yan. Bang ikaw tuan, unin mabugat. Timbangan. Pangadatan. Wayroon matimbang pangadatan na masanato ini. Pangadatan di kataan. Ini, piyapanjari sintuhan, si pagpaus sing karayawan. Sakali piyagpataod sing kangian. Nung narayday pakarayaw, mahapon na. Sabab magkita si jari. Yung piyagguguruhan sin tao bihawon ini. Taon nila. Kikita harakula, kikita siwi-siwi, kikita panawan. Inamimbeta sin Allah Ta'ala, tiyo-tiyo na kuman. Dura kapapanjari impaghindo sin Tuhan panabi, impaghindo sin Nabi hatta umakka, dura kapapanjari indua, pag-iman, iwan pangadatan. Hauno yan nakakawa, hindasyon nakakawaan, innal muslimina wal muslimat. Dahil kasabab yung mga Tuhan, ayaw kita niyo migday doon. Nah, hikarwa sifat. Wal mu'minina wal mu'minat. Muslim, pagikarwa sifat, mu'min. Unim mu'min pagganan dunhan. Aung kanila ruwa, iwan aung kanila tu. 5 kataan. Uno indua yan. Piyagkakahagaran nila in ayatul kauniyah, iwan ayatul syar'iyah. Mud. Bariman, bariman babae, bariman usog, piyagkakahagaran nila indua. Ayatul kauniyah, iwan ayatul syar'iyah. In ayatul kauniyah, amon yung piyang asubo na tukain ah. Noong adlaw, asubo ang baran mo, in langit, iwan sin lupa. Yun nagpapanjari. Iwan sin baran mo, in iyan ayah kauniyah. Ay kaumutas ding ha. Hikarwa piyagkakahakaran nila, ayatun syar'iyah. Amo na yung syara. Amo na yung biyeta sin Allah Ta'ala syara. Imbar iman usugiwan bar iman babae, bang aun na hibayta sin Tuhan, pagkakaran magtuwi. Inbukun bar iman usug, iwan bukun bar iman babae, magligwat, magdiskas. Way diskasyon bang Tuhan ni magbayta. Di man jari paglukatan. Ingatun sadya. Nga sabihan bang muri kaingatan, kadto ko pa pamaingat. Ampay pagdiskasan, paglukatan, way lamod. Pagdiskasan, bayta sinta upatao. Ampay hindi nga Tuhan di man jari. Dahil nga sabihan, bayta sintuhan halawang sin ayan. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Bariman usog, yun bariman babae, taumarayaw. Apabila aun nahibayta sintuhan, papatar lang niya nabi niya, kanabihan niya, iwan na karasulan niya. Daakan iwan sinliangan, di naman jari magpiim bariman sing kawayaan nila. Sabab pipian na asal. Pipian kawasal kitaun mo. Pipian kawasal dunguhun mo. Pipian kawasal ulinan mo. Katanya un pipi kay mo sin Allah Ta'ala. Imbukun bar iman, magpi siya sin style, kawayaan niya, naroon na yung problema. Dahil nga sababian, hama siya na to ini, magtatao din problema. Namad to kita niyo pangasubo,
Hisin nagpapanjari sin langit tiwan lupa Allah. Nauno, mataw din karayawan din sin tao atau mataw din tao. Karayawan sa harakat, di na tumawos. Ayaw na mukbud, nagbilyonaryo na yung tao. Ang mukbud, na bilyonaryo na. Purahin niyo, mga anak po. Nawangin pangasubo mo, intagda po sin langit, tiwan sin lupa, Tuhan, piyagkakakaran mo nito, di kau masusa kabuhi mo. May takuri masusa. Sin miskin kau, sin sin mo. Sabab tiyanto mo, intag dapo sin langit tiwan lupa, hisiyo. Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarawa, ayaw sadya kau, manaykod din nga kabayaan, sin Allahu ta'ala, alupon mo yung kabayaan mo, inbihan dagbos, masusa kau. Tabi at sintaw magkasusa. Sarawa imbar iman, hangkan sila rin masusa, aon pagtutukbalan nila. Pinatuan? Aon pagsasangdulan nila. Aon sangkalan nila. Aon ipagtutukbal nila. Matug magbati sila. Hitukbal nila. Wa alallahi palyatawakkal nil mu'minun. Patuhan sadya mangandul. Di mangandul hapagkahin niya. Di kapangandulan ng tao. Di kapangandulan ng sin. Di kapangandulan ng katanta. Inbiyay ta da pangandulan tunggal da Allah subhanahu wa ta'ala. Nayad inbiyay ta sin Allah ta'ala panabil niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pabariman usog iwan bariman bagay. Al-mu'minuna al-mu'min man aminahun nas mapasanyang niya. Di ko nabiyahon. Masana to ini, kukan yung Muslim, bang mapasusan yung pagkain niya Muslim. Mu'min. Na yung mu'min beta ni, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapahayang ni manusia. Haun, harua. Bidimaihim wa amwalihim. Di mo siya kakausan harwa para kala. Alta niya, iwan sin dugo niya. Sabihan, may pagkalo. In hadis, dua nasabot, Muslim, iwan mu'min, maabot yung paghadji. Yut ba harapa? Yut ba hamina? Hiyut ba ang masjidil haram? Hiyut ba hakatan ka masjid-masjidan? Sa wala na tarjuma pahinang. Yalingkatan sadya sintingog nagbasa. Yalingkatan sadya sinagutba. Sa wala na to napalingkat hainang. Badyo sadya napalingkat na to. Taumpa sadya. In nagma na pahinang, biya sin sahabat sin Rasul, biya sin nakaabot sa sahabat, wala na tunad-tunagan. Kaya nga sababian mga tuan, mga anak ka po na mo, ayaw kita niyo mutas, dahil nga kabayaan sin Tuhan. Jadi nindagbus, subay aung guru, aun murid. Di manjari magbasa sa jakaw, ayan yung kitab doktor. Siya ba'y tanay, sakit ini, aminin ubat. Di da manjari basahon mo sadya. Suway na ka mag-iskun, doktor. Ngayon kanyo, ng kitab. Ayaw lang na bang insakit mo hinglaw, yaon. Bang sakit mo pag intaw-intaw, yaon. Nari datuan, suway ra, aon laysin mo. Na. Yadto mga anak ka po na mo. Unim bar iman siyabot pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'la daraja.
Indua ubos na. Imbar iman a'la darajah. Sa taas tahas guhit. Sundalo, magtagna di nga private. Sambil mahinang general. Sambil tumaas pa. Imbar iman sa taas-taas darajat da hindi dunya. Sambil paadlaw akhirat. Aun dalil, huun. Unin dalil. Allahu waliyul ladzina amanu. Misan din ang kau kalasahan sintaw katantaan. Habang mayan kalasahan kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita mga anak po. Allahu waliyul ladzina amanu. Mana sinwali? Kalasahan sin Tuhan. Bang kau kalasahan sin Tuhan, tabangun kau sin Tuhan. Bang kau tiawang na sin Tuhan, wayro makagalaw kau imo. Way. Sabab inallahu ta'ala mang daraog di pagdaogon. Ampay ni kau rimaog kawiyahon pagkonsum daogon kau. Allahu ta'ala ghalibun. Dahil nga sabab yan, imbita niya, wa inna jundana lahumul ghalibun. Insundalo na mo, di pagdauhon. Nahinda siyo sila yan. Humul ladhina amanu. Amin sila nagparatsaya. Diya din yung pagparatsaya nila. Tumma lam yartabu. Way paghawal-hawal, way pagduwarwa, way liamuran simangi. Nauno yan tuan-tu. Ay natutod kalupahanin to ini. Dua, ibang plasto. Kaisa. Dila. Dahil nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, diaitaan kita niyo, afdalu ma kultu. Insya rayaw, piaglapal ko. Wan nabiyuna qabli. Iwan sing kanabihan, nakauna rin ka ako sa wagsiyan na kabungsuhan. La ilaha illallah. Natuwa na subuan na imbaran mo, bang mo'y paglapal din lapal yaon. Sababin lapal yaon, mag-direct dengan naglapal, harap pa nagdaap. Ingkatan hinang natu, dahon si malaikat. Inya un direct. Afdalul iman. Qawlu la ilaha illallah. Kaya unitan in ummati ni maglapalhaon. Amin bukon niya un kalangan nakahanggatos tagkay man nariungog sinang kadlaw. Bang matuog kalangan. Saon-saon kita niulang ng mga anak po. Sambil bata-bata matug, huwag na may ingat maglangan. Huwag na may bata-bata matug, di na may ingatin na lumangan, di na may ingatin na lumangan. Sa nakaano mo? Kalangan. Nah. Unin deta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Insarayaw-rayaw hipaglapal. Di mga kakasiko, sa buwali, la ilaha illallah, kalimatul tauhid wa kalimatul ikhlas. Pula-pula mo, timbang unin pahala sinyaun, iwan sin pitong lapis langit, iwan lupa, iwan sin luon niya, iwan sin kakaya-kayaan niya, mabugatin niyaun. Sa wala na to yadto, kaya rihilan halga. Nabasahan niyo mga anak po, inayatin niya Suratul Ahzab, ayat 3-5. Tumuin sifat hikarua. Unin sifat pasimbar iman, nasabot, ikatu, ay hikarua, atay nila, malanuin atay nila.
Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atay malano. Di tuputan igil, di tuputan jangki. Bangaw na igil niya bihaon, pagtawbatan niya ra. Bangaw na limot niya bihaon, tawbatan niya ra. Bukod ni sab na long nalimuton tarakaw, tawbatan ko na magtuoy. Bukod. Sabing kakasisin Allah Ta'ala, tiyatangkisan nila yung nagtukatan-tan. Way tuputan, halawm sinatay nila. Halawm sin jantong nila, pag-igil, iwan pagjangki. Sababing pag-igil, iwan pagjangki, bukod do sa siwi-siwi, do sa lagu-lagu. Manunog, bukod nin sunukun bay, bang bayin siunog, makapanawang. Mga mataw dula, biyakon nagkasunog. Mataw dula isab nagtabang. Matabangin sunog. Sa aon sunog di matabang. Amo na ingkimangi inatay. Na inatay malano. Way tuputan sin pagigil iwan pagjangki. Dahil nga sa babiyan, beta sin hadisul kud. Ayman sin Allah Ta'ala. A'dadtu li ibadi. Piyagsaddiyahan ko inipon ko. Pula-pula mo piyagsaddiyahan ko. Na, mga tuhan, bang kaukuhan nagsaddiya kayo mong tao, nag-invite. Kaya tauan kau, tiula sapi, tiula manok, tiula ulang. Katantan niya kung kiukuhan na kau. Subay laming kuyag mo, hapag saddiya kay mo sinallahu ta'ala. May takaw kaya saddiyahan, insaddiya kay mo, mala aynun ra'at, wala ujunun sami'at. Way mo pariurungog, way mo pakikita. Ang penyad tulong niya. Ulang hatapul, ulang halungog. Bang ikaw tuan, ulang haparang aunda. Kaulang doon aunda. Kita mo na, kita na. Diungog mo na, diungog na. Naindid to. Yan. Kaya nga sa babiyan, si Umar Ibnul Khattab, na hinangman siya khalifa, magpanaw siya halawmsin pula. Aon wala kaya panawan niya, wala siya kaingatan siya nin Umar. May kamatauran, adlaw, bangong kakitaan niya tao, asubuhon niya. Dahil diin ka mo. Maununo na ka mo hula niyo. Yanin na kura. Dahil diin ka, iwan maununo na ka mo. Amuan ni Umar, ipagpangasubo niya. Maununo na ka mo. Inagisinyad to. Bang bihay nilaw niya yung pamarinta. Way na sangi pamarinta. Amo na yung pamarinta yun. Ang paing kabayaan ni Umar, duwak. Al-haqqu walad. Doon siya kasabunalan iwan na kaadilan, sababing kasabunalan iwan kaadilan, baraka ba'dal baraka. Baraka fawqal baraka. Rahma fawqal rahma. Mahabba fawqal mahabba. Ano yan? Barakat ganapan barakat. Lasa ganapan lasa. Bukun lasa gantian pagdugal. Bukun barakat gantian mulka. Bukun. Nah. Si Umar dimwa. Diwa singkatan na kauna rin kanila. Singkanabihan inwan ummat, dimwa siya isa. Induaan niya. Allahumma abtah. Bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. O Tuhan na mo, mangayo kami kayo mo. Yung pangayo na mo kayo mo, kung si auka ba ka mo,
Antara na mo. Di hakaw manini. Insya rayaw-rayaw hantara na mo. Iwan sila. Tudyo mong kayo mo. Naing kita niyo biyaw ni pagpangayon na tuutuhan na mo. Dili kami ridiki. Ang pa kami makawi sa sakatan malingkat. Bang ikaw tuhan ang nasa sakatan mo malingkat. Pila ni mo tulkag calin-calinan mo. Aw nyaon aregbay na mo. Nakahangpo na siya nagpila sa sakatan. Nabihawon diyo ka lang. Nagpinda siya aw mutol. Mutol babae. Adlaw-adlaw longko. Kantuan na pa babae mutol mo. Mutol babae sa. Lawang niya na piriglo ko ni kantian. Yung faktor naghihinang mutol para pulis. Mutol pananabuan. Mutol pagpapasyalan. Mutol para babae. Nabi mo yan, mutol para babae. Babae, limingkod, timindog na dyan matuwa, magparaan. Amat timbinin niya. Na. Ibaliktan niyo, mga anak po. Uno pa yung dua asin Umar. Sa babing kabayaan niya, kasabunalan. Allahumma aftah bainana. Allahumma aftah baini wa baina kaumina. Ngayon, hantara niya na ibansin, kauman. Tuan na mo. Pamayon na mo. Ukawa ka kamo. Ingkarayawan hantara na mo magkahi. Unin hatin niya. Malasa ako haraayat ko, iwan malasa sila kako. Sabi niya, tulong, nawang biyahin ng pamarinta na. Maita. Yung bata-bata nagtatangis. Intaw maas dahil nga sa babian, pag-uwi niya, lang na sa way bihaon. Hilamud na pamarinta. Subay inta umiskin, pagtahon inday dinin. Lamud dihilan simparinta. Habadit. Nasambil siyang papamarinta bihawon, aun budget bihad. Sa kawaw ni sab si mga kanakuraan kata. Di makad to. Bagi ikaw to. Na. Uno pa indo ahi Umar. Puasin niya to. Allahumma anzil alayna ar-rahmata wal maghfirah. O Tuhan na mo, anugharai kami. Pagka sila sa ibang pag-ampo, ibang pagmaap. Ari, magmaapin ama, iwan anak. Ako pa'y sablong nin ama. Ikawin anak. Matukasin anak. Di madtupa ama. Matukas day sabin ama, di madtupaw no. Di mamaya humara pamarintan niya ang bihad. Allahumma anzil alayna ar-rahmata wal maghfirah. Anugaraan ka. Kagunahan na to, mga anak po. Sa di mo akaw bukon kaw Muslim, bukon kaw mu'min. Pindingon. Ngatuan. Dari nga sa babian, mga anak po na mo. Yadtuin sifat hikaruah. Unin isadya kanila, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kaya nga sabi yan, imbar iman, tafdilul akhirati anil dunya. Di sila dunya, marayaw sila riya dunya, sa piyalawin nila indayaw, simpag akhirat. Ampain kita ni ubihaw, nyari kita ni wadunya, piyalawin nato indayaw simpag dunya, dahi nga adlaw akhirat. Dahi nga sabi yan, nisyanul akhirah. Nisyanul amal. Kalupahan na ito inunod. Biyaon, aw na natutug. Aw magbati, lisa kang putag isa. Pagbati, pukaw ni anak po. Ama, ina, bati ka mo. Madtukitan niyo papagkakaunan. Ukol, magtahadyon. Sin kagunahan na ito'y masay ni pagtatahadyon. Sa babay, bihang banus siya.
di matampan, di magpanaugin Tuhan mulka, bang bukun pasalanti mau dimbala. Di matampan imbala, ini katampan na simbala, subay kau mahinang Muslim, subay kau mahinang mu'min, ampa kau mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kiara ratungan bala iwan mulka. Biya simasa na to ini. Numat na kauna. Way. Ampay biyahon sa plan. Nah. Sipati katu. Wal qanitina wal qanitat. Wal qanitina wal qanitat. Sipati katu. Pagsaddihan sin Allah Ta'ala karayawan dahil di dunya amin mga usog ibang babae. Inhinang nila kabuhi nila di paglaulon hay nang marayaw. Di paglaulon magtaat, di paglaulon magibadat, di paglaulon magsaraka, di maglaulon ununuhin ng pamarayo, di paglaulon. May tayad turi laulon, sabab di makalaulin hinang marayaw. Aw nyo na pulis, nagsusun, may ta siya nakapag-retired na. Sarang lang, nakapag-retired ako, minti taasan na. Hindi ko yan. Mamanus nagsusunod. Sabab lipat isab, simparin tabi ako ng gadji sinuno. Pang ako lang na nakakuan-kuan pabihan, lipat damanin mo. Matuan, nyadtuhan tara na to magkahi. Ay natutod kalupahan, aun hantara na to iban sinuno. Nagpapanjari ka to, ang kan na indua pa nga subuyad to, ay mo tuod kalupay. Banglaong mo ikaw, pia panjari ka sintuhan, aga rin kabayaan sintuhan. Banglaong mo dunya ini, iban sinluon niya, hatuhan, na ay nakaw magawal-hawal, ay kumbuga. Sa baboy ito'y tagdapukan niya, isiyo. Na mataw din pagkaon, mataw din pag-inom, mataod. Kakabusan pagkaon ng pag-inom, di. Na may kakabusan. Sabab wala nila iagad din kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ad-daimina fil ibadah. Tutug sila pag-ibadatan patuhan. Hatulakan, habukun tulakan. Kahiluhalaan, iwan buko na kahiluhalaan. Di mapinda inatay nila magtaat patuhan. Di mapinda inatay nila magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di makaliso. May tadi makaliso. Amot tim pangasubo, may tadi makaliso. Ay magjijiw-tiro, magbati. Pasalan sinuno. Inyaon labi rin sinini. Magkakunahan kita ni urayaw bihad to mga tuan. Wal qanitina wal qanitat. Babae, usog iwan sim babae, di paghapusong magibadat patuhan. Di makahapos. So, ialop niya. Di hapuson, wala lisuan magtaat, wala lisuan magibadat, wa fi'lul khairat. Wala lisuan, wala nilakyat tinggalan, insabarang sininang pamaraya. Wala nakasasat kanila yung syaitan. Di makaato kanila, sabab nagdara sila sin sanjat tabago. Aon day sab sanjat tabago sin syaitan, sa di makaato. Amuyad to mga tuwanin sipat, hikatu. In sipat hikaupat, wasadikina wasadika. Turan niyo mga tuwan. Sadikina. Sadikina fi imanihim.
Sadiqina fi niyatihim wa aqwalihim wa a'malihim. Upat. Bukun putingin niat nila. Bunal. Bukun puting ing kabtangan nila. Bukun puting in hinang nila. Bukun da puting in halawm sinatay nila. Maita. La yuflihal kajjab. Yan to nila. Di tuud dumayaw in tao putingan. Lan. Di tuud dumayaw in tao putingan. Aming kiuran na, kaulang mo kiakalan mo yaon, kaya putingan mo yaon. Nasadya na kautuan dubol. Umangi, kauray diya dunya, awla-awla na hadlaw akhirat. Tani. As-sadiqina fi imanihim. Papatahay ni nang Muhammad sa mubiyaon. Ay ikaw magpapatah kay Iwanan, sa kay mo. In-iman mo. Sabing problema tabihaon, pag-iman tuwan, pagtuhan. Ama basag, matawd-taw magsisambayang. Tawd-taw mag-haji. Sabing problema, iman. Nabiyay ta hindi, was-sadiqina was-sadiqat. Aming mga tao, bunalin pag-iman nila, bunalin niyat nila, bunalin kabtangan nila, bunalin hinang nila. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Mga anak ka po, tiyo-tiyo din waktu na to. Diha doon niya, pag umul mo ka anuman tahon, mag-agiyot ng tuhod mo. Bang ikaw tuhan? Pag abot mo kapituan tahon, pakusugon mo limbay mo, bukon na harap paunahan, yan panakaw tumaklian. Bang ikaw tuhan? Itaw malaas na. Bang niya pakusugon ng limbay niya, bukon kumusog paunahan. Ta makawing pauno. Ay nga sabab yan, papag-uus-uusun kita niyo. Nakamataod biyali ka ng pag-uus-uus. Wasari'u, pag-uus-uus ka mo. Wabadiru, wasabiku. Uwin siyabot. Kabiaksahan siyang kita niyo. Hamuk deng hatuyad to ay kita nuli mamud. Nalamod na ko pagdaran, masakitin tuhod mo. Inumul mo kapituan. Inumul siniwan mo ang putag siyam. Di sim makauna. Sim makauna rumatong. Minumul kapituan. Huon, makauna rumatong. Makauna humantak, inumul kapituan. Humantak siya. Lang ikaw tuwan. Kaya sabihan mga anak ka po, mag-uus-uus kita niyo. Sabab, how po in waktu kiarihil ka to taniyo. Sa wawa, misan how po in waktu, aun waktu bang nato mahinang, inang tunga doon sadya, biya ibuhan tahun. Biya singkay na adlaw yaw ning Jumaat, bang nato na agad yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Saydul Ayyam. Inadlaw Jumaat. Ya, na. Kakunahan na to hamasan nato ni as-sadiqina was-sadiqat. Mamunakon kita niyo patuhan. Haniyat na to. Sababang nagkangin niya at nagkangin hinang. Bang nagkangin hinang na atura yun yung pagtag, bang nagkangin hinang, paday pupod. Ang ikaw tuhan, na yung paday pupod, aun karudyuhan. Way, pupod kata. Na, amo na yung pakaradyaan, di matuhamasan na tuwin. Apabila mawaliskat, bukon na sila as-sadiqina was-sadiqat. Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaratong siya tumpukan si mga sahabiyat. Pagdatong niya bago sila sa Madina,
Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila ubos si malam. Pang mga kita kamunayan insumping sa lingkat-lingkat. Dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Gapi sinda wal Islamiyah. Tumawa nga pagpasampay sim pag-agama. Aturayan to ing kababaihan. Nasabihan natatapil di wasadikina wasadikat. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khiyarukum. Kagunahan nato suway kita niyo tao marayaw. Tao marayaw patuhan, tao marayaw hadunya, tao marayaw hadla. Hisin tao marayaw. Khiyarukum fil Islam. Amin marayaw hakam. Nauno pa. Khiyarukum linisaikum. Amin mga kamumarayaw hakababaihan. Kaya nga sabab yan, nakawidda in usog Muslim, iwan sin babaeng Muslim. Di masa impagtiaon bang bukun kungug iwan, kuya, ruko. Di masa impagkawin, aw nakug iwan kuyag bangway roon, magwali. Biutangan sinallahu ta'ala atulan, imbukun Muslim, atulan yunak. Kaya nga sabab yan. Mga anak po, magkagunahan kita niyo maripasipatin ni as-sadiqina was-sadiqat. Maun kita niyo pakabayaan sin Tuhan amin bunal kata. Usog iwan sin babae. Dahil nga sabab yan, imbar iman usog, iwan bar iman babae, nagkakasilasa. Ina? والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. In usog bar iman, kalasan na yung baway bar iman. Jadi nila sa halingkat, bukun. Taudsin, bukun. Malagwin family, bukun. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Magdaak pahinang marayaw, iwan maglang pahinang iwan magpalingkat yung pagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dahil nga sa babiyad mga anak po na mo, in mission, iwan simbisyon, sing kanabihan, nakauna iwan sinahulihan sali. Ang kanin Allah ta'ala nagpara kanila, supaya manusia sumanyang dahin di dunya aula-aula na sumanyang sila sinsanyang kakalhadlaw ganakana na hinda siyo sila yan amunin nasabot sipat hang po ini yan papilay na kawa na to patubtubon na to dito mga anak po miabot din waktu na to mura-murahan bang mayan kita niyo makalamu da tumpukan nila ini bat sabab piyay ta si mahatsut si mahatinggi ayaran sila rin, kakasihan sila sinallahu ta'ala rin, hadlaw kana ampununin dosa nila, iwan tutungbasan kanila, hadlaw kana hapa man sinallahu ta'ala, a'addallahu lahum maghfiratan wa azran azima, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizina wal makbulina fid dunya wal akhirah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.